Ko te rūnanga o Waihao tēnei e whakarite ana mo te Hui-a-Tau o ngātahi. Pēnei i te Ūpoko Tewera King. Oh, he mea rawe. Aha ko kei ta haere wiwi wā ngā kaimahi kei muri nei. Ko te mea nui ki ta hapai tia ta mana o a tātou o te rūnanga o Ngaitau Ngaitahi whānui hoki. Nā te mea ko te mea I te kahuri taku whakaro ki te tau 1999. Tērā te wā ka hara mai a Hui-a-Tau ki roto I tēnei marae. Kua roa te wā mo te rūnanga nei kia whakahaere, he hui pēnei te rahi mo te iwi whānui. Hei tā semi te maiharoa bell, he āheinga hoki tēnei mō ngā whānau kua noho tawhiti atu I Waihao. We're really trying to bring connection in. Tomorrow we've got a lovely panel with our rangatahi interviewing some of our kaumātua in their 90s, and we just want to create those connections and look back to the awesome things we used to be doing as an iwi, and has there been something that's changed that, you know, there's raru intention happening. Kua whakatū hoki a Sasha McMaking, he tohunga mātauranga no Ngaitahu, he wānanga kia whakahau mai he hautūtanga a iwi, hei timata ake I te wikine nei. I think we do lots of really amazing mahi when it comes to te taiao, or rebuilding our tribal economy and our hauora, but when it comes to whakapiri mai tātou, we seem to leave that on trust that it will just happen. But about 8% of our uri are at home, and we can do better than that. Waihoki, kōrero I a rātou e tahi tohu mātō toru mō ngā waka, engari kua reo rua. E ai ki te kaiwhakahaere o Waihao a Damien McNamara, he tuatahitanga e nei tohu mō Aotearoa whānui. So it's been a bit of a process to get there. You'll see permanent signs around, the yellow kuta signs and all that, and marae signs, temporary traffic management signs. It's been a bit of a process to get there around Compton and the risk-based approach. I'd like to leave here and feeling a little bit more united with each other. I get worried as we develop and as we evolve, as we should as individual rūnanga, that we are drifting further and further apart from each other. We're still ngātahi whānui, eh? Ka tū te Hui-a-Tau o Ngaitahu hei āpōpō ki te marae o Waihao, ka timata te rā ki ngā kōrero o te haukainga nei. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo, te take.